Allah subhanahu wa ta'ala nye nyina kuma lola badema musol nema ka sababu ke munedi wajuli kado me musol krekrela kutuba kado me musol krekrela amba ke kutubal kela abele photo kele ni muso yeyta nyina ke ita olro mais ni Allah sonnama bi insha Allah anya fe ka bi wajuli nyasi badema musulma amba de ma kemen bakeya an funa nyanta nyini muso ita woro mambade nu silamaya ka muso bunya silamaya ka valeur la musola ikome ayo kalama nyamema menu ekranka mbadenu sani silamaya nate muso tre nyamema wallahi billahi taala ambe brawo dolonya muso tre yele yomi marchandise re tun kafsadi fin fu fa fu le tre musodi mbadenu hambisa menu maslamaya fa muso ya ibolo nyakele wolema muso ya ibolo yo marketing kefen ka julaya rodia muso ya ibolo publicité kefendi muso ya ibolo kake marchandise di karajawo madin mais sani silamaya nate silamaya nani kofe silamaya ka muso bunya muso ni ka silamaya fa ibuda loko muso bri bunya ni reka alquranata ibada mina bakrama wal ma ibada mina fatiha ma foko wasinasi ite suratu rijaliye qur'ana kono suratu ar-rijal otakono ka foko kelu ko fo sura otay mais be suraye suratu nisa mansa menka mola da mansa oko kwale la jom musolo kwa bra sura kelenta ka lawul tola badin bunya dan fele wallah Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka adafani qur'ana kono aka sura kelenta ka todi musoma ka ke muso ila kadodi suratun nisa badin amalenu sani islamu ya nate muso tredi ambanda basi woni la doni katami pasana kuma la nyini emunedi ni muso memma Allah subhanahu wa ta'ala konyumalo silamaya nemala iketo menyela inyala anna kuma woleka mamarenu Allah subhanahu wa ta'ala kairaki anna qur'ana kono jahiliya wati muso tre albulunya mema muso tre tolompendi valeur tunte muso la muso toroni tre wallahi billahi ta'ala mbarima muso tre nyamema amakini kini tre ala yɛrɛ ko k'a tun b'a la sewa muso denmuso ko la k'a fɔ ko karisa i den bara sɔrɔ i muso bara moyi mais denmuso le a ye halaya tara ye di ala n'o fɔra an ye kuranna kɔnɔ fi suratu nahl a ko wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ako kwa idoro kelen tumbala sewa tumana mena asini grandala asina dunyol tema na kera kana foye ke imuso baramoyi abde baranyini kalikela den sujoye nalu kwa madron ko de musole ala ko zalla wajhuhu muswaddan anyakorola difi adini la fi wa huwa kazim adila banni la fi mbama mbadin anyakorola disisi ko misaya ko kuma le fona ya 4 soroni ko kuma le fona den soron ko le fona mais muna anyakorola befi muna ani be la fi ama muna abe ni soboya ko ba de muso ko le fona nyambadin yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ada dogun abaramoluma muna ko nouvelle ju men fona sa mo kana ko soraro ada dogun bema ko mo kana na lon ko muso no muira de muso ala ko kwadi wasi ka yere mayinika ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab kwadi wasi ka yere questioni yala de muso men soronte nyala mina doya mani la maluali kanwa nyala mina do feya kanwa nyala mina doya ma kanwa moli tun doya la ko ke muso na de muso le soro ube nyire yala maraka doya ma la sama ube nyewa ka mumela lo klinika wadin kase ka kenema bladin karo ka kula ban ala ko kwai siamantre fankala woleka al siamantre la bana decision woleka ka wadin kase ka denyera ni ninta kenema ma foike ka wa kenema bla kuba de musole ka kenema bla din karo ko fudi la sama ala ko ala sa ama yakumun ko fembra ju ya kwai tre menkiti la yirama ka de muso kenema dun tin karo ko de muso ko mandaye ala no slema ya nani ko fe momen yere ka oke aibana ka tubi wallahi bila salama yaka komkoma lalilana hata wodoi ka uke itubira feu ka kekela la sabada alayhi salatu wasalam me aya meni ni ntuma me aibolokota aituma aya ni nkomenkota wala ifodo di crise pique kabi ala ko wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat ala ko kolondo benasi nayi alkiyamadi ko wolona denyera ni demusoni menu sudoni ay kenema kay sudon ka fulila sayma ka kay kaburu ay kenema ala ko wol bena manyini ka tumana menna kay manyini ka bi ayi dhanbin qutilat ila demusoni junubu juman karimul hayla mulki fa takbir Allahu akbar